Ay nawaw. Anong tadara, Francia, anak ka? Ni tatang mat, siyempre, inayon ko itilakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko, nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayak ano kasta? Ada-ada ako si target customer mo. Un tatang. Sigurado mlaang anadalos ti dara ginatang mo. Siyempre, mata. Pabura kang pay, anak ka. Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang, tatang. Ay, tawa. Panunutin mo na ito customer mo, ah. Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang, tatang. Amuktar aramida kanya. Damat gayon Betamax ala akong bakit. Ada. Lakwan lakman nga rong. Taramanak no na imas matlaeng. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa nga eh? Betamax na rod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve na nabati a Betamax. Iso nga agpili kalatan iti sabali. Kaya't mo ti barbecue, nanang. Barbecue. Wen, adala ko ni Marie Francia, nanang. No kasta. Agla ko magaya man ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, iso anak itak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Adda Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga mente Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo anya, Marie Francia. Ay nawaw, adudamot ah. Si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan ang Mare. Urayak nga orayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto lang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunog. Ay wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Mala mare. Agtugaw ka pa'y lang arod, ta urayam, ha? Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati agla ko iti kasta? Wan taadamot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kun saan ang masapol nga agluto da mare. Ay wan Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Marie Francia, nanang. Kasano sa balay? Yan, ramanakman. Ay na, saan na, nanang? Di yun ramanan, delikado. Net kayat mo asawon, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mo, tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay, kita nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan, iso akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, nakunampay, nanang. Anya nga rudang ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarek, tapno makita na matlaang akasto iti ilakla ko na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tila ko na. Awanan mare bebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay, tapno gumatang manon, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anyang arod ti gagaram. Imayak, ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi ak mo. Kita anaimbag ti Betamax ala ko, Mare. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yung manan. Ay nawaw, iso nga rod agim matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Uray di mo isubli ti kwartap. Isublik tila ko, Mare. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalaba nang. Ay na, saan aki na arti ti kastoy, Mare?
Agan anad kami, tatalaga mat adelikado timangan iti saan analuto. Kita akit na makit kita pa ilang tinalabaga, mare. Ay nano, di mo kaya't di saan laang. Nagadupay laang mat asaong. Ha? Pobre, anaarte. Anyat imay-imbaga ni Bebang, Ah? Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong sama data. Ay natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay kaslagap aba kayo itaya. Saan mo? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos matla adagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katnoan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan ama sapul ama amuan nyo. Anyati ko na ni Francia anak ko. Ay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Ne, apay ngay. Ay, amupay man day dya babae. Nakaararte ak kanong kat pobre akmat. Adya, No agsasao kat kasla saan amabaling agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo ng agreklamo. delikadong mga agpay sujay lako na. Ay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta ang negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bagay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half-cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta. Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't daklaang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita apanawan. Ay. Kita abakat. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't kayam dagwarawara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika. Di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amok asi ka ti mangiwarwaras a half-cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulat kat si kalaang mat a pobre tinariri. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaar-arte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mati kinaartem iti kinabaknang yo. Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day dya Francia. Wen nga raw, binaganda ka pa iti pobre na arte. Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arteak. Saan mo't aga puta pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kun saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta amagastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no ammo talang kumakas day tilako na. Saan ta kuman aging matang. Nakunampay nanang, pagbalinan damutan nga ayok ti tao. Pabor kampay mo't adag itilakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang. Mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaang, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyo dito, tatang. Amok tar aramida. Inawa, isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan titulong yo, tatang? Anya, Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo ditulungan na kan. Ay saan agi na nakay kitdi. Okay,
O di mo kaya ti agpatulong, agdaking ka dahil ta. Apay analiday ka ba kayo? Daan ano ka? Man-manumot ang tigimatang itilakok itang aldam. Dahil tati bagbaking ka ba kayo? Na, kasta pa'y matlaang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag may papanitila akong a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga eh. Wan ata isulaang mat tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan ba kayo? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti pudno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No dadumak riri-ariri ngamin, kaslasaan nagpampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi taba nagbakay. Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutwang ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara nga eh. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuwak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul mau. Dumagas kayo pa'y anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa, pasensya ka, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan ahaf kok tilakok, Nana. Pasensya ka, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti ibagbagak, Nana. Ay, pasensya kan, Fransya. Intun maminsan tulaangan. Free days da ito'y, Nana. Saanan, napsugak pa'y may. Naa. Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo, Nanang. Nagnaan nyo aya. Iti ayan da Fransya, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, intad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, Nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, Nanang. Saan tayo asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Ukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matantila akong Fransya. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre ka na kami dahi ta. Sa nabalen awan mo't ti customer ko. Anya? Sayang lang, man-manuma nga minan ti gumatang. Amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinabur ka. Siguradum lang ta delikado tagsakay. Wen, danagmun aya. Si kamot lang tagparikot na agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya mutan nga aglaklako iti barbecue ni Fransya nga anak mau? Talaga saanan. Nasurok ka makalawasan. Anya, Awan mo't ngamin ng customer na. day talaang nga agpaiso Half cook to ngamin tila ko na. Dahil tanga raw. Isuma lang tinangdadaal itiniguso na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan maaramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na kiti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririta kit pobrita ba? Day tati saan nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan naluto ti Betamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mau. Inraman na pa iti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay maninda tao. Awan mo't tin mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo ka. Kay baglagan Nasaan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Kanya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang.
Wanan no dalakit di mabalin na pag-applyam dita, ag-apply kan. Wan tatang, Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo, no awan mo't ammong nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day takin ka anak ko. Di ka makiap apa ka lagi ta customer mo. No at dariri da, solusyonam. wan tatang, naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag desisyon para itipagim. Bakit kamutan? Ammong noon nga tirumbang aramidam. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutan mo ti pagsayaatan dagiti customer mo. Itid mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat aksublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubwata ko, nanang. Mabait lang ang lani anak ko. Ada ka di ibilin nyo, nanang. Oh, balon mo iti pagadanan. Ano sampay lang wan? Day talaang matinatgada. Ay, nawaw. Awan samot tin kwartayo, nanang. Tinapatag at adda balon mo iti pagadanan. Agyaman naklaunay, nanang. No amula ang kumanitatang titumulong. Saan kay kumaamadag unay? Ay naanak ko, sipod pa'y idi, saanan ama pang namnamaan ti amam. Iso ti makagapaw, no apay ang nagsina kami. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day taaba naganak ko. Agrubot ka din, tapno di ka maladaw iti klase. Agyaman nakman ng nanang, inakon. Sige, agan-anad ka anak ko. Agawid ka adagos numalpas ti klase, ma? Sa dinaw ti papa na, mister. Si kamot ti masabat ka. Makitang danak itigayin ko nanang. Kimutong kapayan. Wan nga rod nanang. Adumat ngamin ti pakakumikumak. Awanan ti husto nga inanak. Ay wan, kumusta mo ti apaw. Nasaya at mo't nanang. Adda klase na ita. Iso asyak lang ti makitang dan. Bayan. Ibagak kiniwilay tamang tad iti allowance ti anak yaw. Awan samot tan ti bibiyang na iti putol na nanang. Ay bagpagaakmanan. Barang malawlawagan ti panunot na. Para mo't iti putot na. No anyaman ti diyo nagkinawatan iday. Saan anasaya at nga iraman na nilanay nga anak yaw. Nanang, anya tinluto yung masida. Sa anak pa'y anak kalutaw. Ay, nawa. Mabisbisin ako. Ang kapay-kapay lang at damot na bati akamutay. Nyapay nga rod nga. Awamot pagpilya. Ungayam, nagsweldo kayo kaday. Ay, nawa. Kasang-sangpit ko lang. Masweldo mo tinadagos ni salsaludsunan nyo. Una, tano at asweldo. Ikam nila ni aputot mo iti allowance na. Maasyan ka ba't akin ni Esther? Ag may sang agsakripisyo para iti anak yaw. Abay kumamang tudak pa ilan. Kabalan ni Esther dayta. Di ka mabaen iti kastangar aramidam. No kasapulan dati tulong ko, isuda tumasidag ganyak. Ay, di ka man nagbalin ang naturay dita. No responsable kang ama. Uray saan adumawat ti putot mau. Ikamlata, tapagrabangam ka nga ruday takas ama. Ay nawa, isuda ti umay dito'y balay Isuda nga rudag kasapulan. Anya ti kayat mau. Agparintumang da iti sangwanam, tapno laang tulungam ida. Ayawan mo wilay. Agrubwanta kon tatang. Ay nawa, so di naman ti papana, mister. Ni tatang met, sa dino kumapay ngay. Makitang danak manin Agina nakabot No agina na pangalaan mi nga iti gastusan mi tatang. Taman tabagem, kimutong kad. Tinapatagat at dagastusan nila ni tatang. Amoy mat, awan ti bibiyang ti amanakan kwa na. Una yun ti kastagasat yaw. Addan to ka di tatang. Ngam no ita, saan pa'y amabalin nga agina na tanukas na ti aramida. Kasanulaangan nga iti masakbayan ti anak ko.
Nasaya at maunta na lagip mo may dito'y balay, lani apaw. Kaya't ko ang makasarita ni tatang apong. Anya ti masapol mo kankwana. Dumawatak iti kwarta. Saan ang mabalin ani nanang lang ti agtrap trabaho para kanyak. Pagrebengan na ti tumulong kanyak, ta isungarod kat ti ama. Husto la unay tanako nam apaw. Ilaban mo ti karbengam kas putot na. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Sa anak ko mga umay ngam no choice apong. Maasyanak launay ang makakit-kita kininanang. Inal daw laangan ang mabanbanno. Wan nga road, nasabat ko idi na minsan, kat medyo kimot daw. Wan ata di matin agina na apong. Saan kano ang mabalin taawan gastusan may. Orayam ni tatang mau, ta dumawat ka iti kwarta kankwana. Nagsweldo da iti kalban. Iso asigurado nga adda kwarta na dayjay. Addaak tatang, kasapulak ti kwarta. Kasta, no da kayo tagkasapulan, da kayo tumasidag. Di ka pa-importante. Mano ti kasapulan? 2,000 laang kuma tatang. Ay naw, nagdakilan. Manu atawunan nga awan in interview. 500 lang ti maited ko ka. Ay nawaw, panagkunayo ka di kat umanay ta 500. Di ka ba nagreklamo siga? Sa anak nga reklamo, ibagbagak lang ti pudno. Agahasam man dayta, 500 lang gayam ti kabaalan nyo nga ited, ngam nagadun asa uyo. Saan ko abasol no saan ka nga imay dito balay iti manuatawen? Kas na ko nakitayon, no kasapulan nyo ti tulong ko da kayo ti umay dito balay. Sana siyak ti parparigatan nyo. No kastamat laang, uray di kan mangtag. Anong saklatan? Amang ano inton madamdamang kat isidir yung tumot laang. Awan ganas na. Awanan, gimuran gay ubeng. Imbagak lang ti pudno. Ay nawaw, panagkunam kaday kat nasaya at tikasjay apan nagsasaw ma. Awanin maramidan nyo tanalpasin nanang. At least, naibagak ti kahit kung naibagak ka nakwada. Saan nga nanayaw kat napigsa kawilay, tandaan am dayta. Kanya kumita. Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak mo. Luag sakita kit mataya. Idi ka aldaklatan. Saan mo ta narigat na dyan? Narigat agsasaw kunak tumag. Nalakalaeng nanang. Di ka agsaw akasta, nga may di mo amaw ti masakbayan ti tunggal maysa. Di mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Iso apang nga asim tagtanang ka. Nagado ti dakas abalikas na apong. Awan lang arodo na itultulong na. Kastapay lang tarabid na. No kasapulan nyo ti tulong, da kayo ti umay ditoy, kunana. Ngam numapanak iti ayan na, nagado sa una. Kasla sakitin na mutla ang dagit itultulong na kanyak. Bayamong tabam. Sadlang nga itatal daw, apo. Apay, anya tinapasama. Kwa, anak ko. Napanta ka di iti ayan ti amam lani. Uwan nanang, kunak numaasyan kanyak, ngam saan matgayam. Ay nawaw, apay anapan ka pa'y lang amin ijay anak ko. Gaputang maasyanak kada kayo nanang. Da kayo lang di agsak-sakripisyo para kanyak. Ay na anak ko, awan ka asi day ti a tao. Di kay madanagan, sa anak kun amapan ijay nanang. Napanaknakakon nga awan konsensya ti amak. Nasaya at laangan, tanasalaw ka dito'y dalan. Abay, agdawad ka mo titi kwarta, Esther. Di mo ka ba na pagadalan, danak mo. Tapno ibagakan ka sa anak arupat kwarta. Ay, nawa. Di ka man. Amo ka kwarta, te habol yung kanyak. Di kanyak lang, kat no awan maitulong mo iti anak mo, aguli magkalatan. Nya. Saan ama sapul a pagsasawam nila ni? Ay nawaw, anya ti nakakatkatawa iti imbagak, ah? Nakakatawa kayo, mga ginaistem. Anya, saan lang nga itati aldaw, Mili? Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak ta. Ayat ko lang. Itak lang nga. Ipigpig samar. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak? Pagbabawyam to dagitang aramidam kada kami.
Kasta ti trabaho, lani anak ko. Makapabannog nga rod nanang. Ano, Sam? Kasta talaga tagtrabaho. Wen nanang, tinapatag kat ada pagtrabahwak. Ni apong ngay, Adda iti silad na. Madama nga agin ina na. apay, kimarumanan ti an-anayan na. Wan nga rod anak ko. Naliwayan nan samot tinagtumar iti agas na nanang. Ay, dayta nga ron. Adamat ginatang ko. Nalipatan na atinumar, iso akas na. Kimaro manan. Una yan ni apong. Panawan kayo pa, takasaritak man nanang. Urayam lata na makariing anak ko. Di mo disturbuan, ti pan naturog na. Kumusta mo tantirik na builay? Kakapsotak na lang. Ana, arak pa mo. Naimbaglaangan, tada nang itaraykan ka dito ospital. Nanang, jakpay kaya't timatay. Ay nawaw, jakpay kaya't timatay ko na ngamawan mo't dengdeng gumasaw. Anya ti ko na dagiti doktor nanang. No saan mo pa'y nga isardan ti panagin inumbaw, talaga ang maustel kan. Ha? Anya? Kasano nga ron ita? Ada kwarta am apagpaagas mo. Wan. Ay katawan nga ron na. Nanang, jakpay kaya't timatay. Tulungan ako ma. Hindi din natamag ka, Star. No-hospital ka naman ni Wilay. Isumati ko na tatang. Ay no, apay ka no ang hospital. Jakon malagip tatang. Basta ti kunada kat epekto kano tinalabas apa naging inom na iti arak. Ay kay kaki din. Awanan, makarkar mamutun. Dakas nga minti ugali na. Iba ka magandaan tatulungan na ti ama na. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. Ibagaktokin nila ni tatang. Barang kasyan nila ni ti ama na. Uray no dakas tinararamid na ti kalabas. Anya jay ko na mga ibagam nanang. Mapan mo bisitaan ni tatang mo iti ospital, anak ko. Ay nawa, anya ti aramidin na iti ospital nanang. Na ospital, gapo iti nalabas sa panaging inom na iti arak. Anya? Mapan mo kitaan tatulungan. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. No iso ti agkasapulan iti tulong, iso ti umasidag nanang. Anya, Isumat ti umay dito'y balay ah. saan sapay mo't anak arwar? Urayak nga umay dito'y balay nanang. Di kayat ko kat personal mat ang makisarita kanya. Nanang, duwang haladawan. Sipod nagawid ta dito'y balay. Ngamdi mo't umay nila ni. Ay, ako mati-expectaram nga eh. Damat ang trabaho na. Siguradong adda kwarta na tayo dyan, nanang. Wala, ngam tinulungam kaday, idi iso tagkasapulan. Nanang, nagbabawi akong lagi ta desisyon ko. Imawag nila di kanya, ngam sinaludsod na laang no nakarwar ka. Awan na nakamat na. Lukaano asarong karan na. No sika ka no tagkasapulan, sika ti mapanigay balay da. Anya? Na, apay amas daaw ka. Katkasta mo tisang kaibagam kan kwa na iday. Agin tuturay ka nga main. Nanang, Kunak to mga mingkan ka. Saan amay may sa ti aldaw? Apo, anya ti plano mo? Urayak ani tatang ti umay dito'y balay apong. Ay nawaw, di na sabot ka ba ulan ti magna, apo? Anusan na ah? Iso nga ro ti agkasapulan iti tulong. Di iso ti umay dito'y balay. Ikaasi mo di tao. Ustulaang tapno ammo na tirik na apong. Ay, kasanulaangan na. Apay ama asyang kayo kenkwana. Katawan tupay kasi na kanyak idi. Makapakonsensya mo, apo. Di kay madanagan. Ikak iti pagpaagas na. Kaya't kulaang ama padasan na ti imparik na kanyak. Idi siyak ti agpakpakaasi kenkwana. Tatang, at ka din nila ni. Ada trabaho na ita. Awan pa yan nagawid.
Ano sa mga orayan Agtugaw ka pa barok. Agyaman aklaw na tatang. Kumusta mo tanti marikrik na mo ile? Kasi ti sigod. At alat-alag iti gundaw ay marik na ngagkakapsutak tatang. Nuwalya mga mantinararabig mo hindi Nailaw anak nga ro tatang. Sa anak kong mga umay. Ngam nila ang naputod ko tinamlama. Anya ti aramidon nyo dito'y balay? Imayak, tagpatulong ako makin ka anak ko. Kasta no da kayo ti agkasapulan iti tulong, da kayo mat ti umay dito'y balay. Mano ti kasapulan nyo? Siga manuti maitid mo anak ko. 500. Umanay mat siguro dayta. Numabalingkat na inayunam ko ma. Papuskula kang tirupa anak ko. Takayat ko pa'y agbyag iti napaot. Ita, amo yun tirik nana. Uwan anak ko. Pasensya kan kadagiti ado nagkurangak. Naladawan dayta pa nagbabawi yo. Ita pa'y nakaturpusa kon. Jakon kasapulan titulong yo. Anak ko, siyak tag kasapulan ita. Kasapulak law na titulong mo. Sapay la kumatakas yan nak. Ala, itid ko ti kwarta akasapulan yo. Tapno di yumat ko na. Kumusta tirik Nam? Nasayatan na nang. Awanan din nasakit. Ay pagyamanan tayo ti Diyos, anak ko. Huwag nga ron na nang. Naimbaglaan yung tanasyan nila ni kanya. Ay no, awan nila awan amang lamlamayan da kamutan Huwag nga ron na nang. Narigat ag sakit. Nawan ti kwarta. Kanawan kapag yan namang tulong rin ka. Naku na pa Iso arumbang laang nga isakit mo ti kapamilyam. Di kagbalin anaturay. Mala, sumurot ka ni jay kusina. Tamangida sa rakiti kanenta. Una lang. Hello, lani anak ko. Kumusta kayo matandita, tatang? Kasi po, anak ko. Ininot mo tin ngagsubsubli ti pigsak. Kalpasan tinasurok ang makatawan na panagpaagas ko. Ni Apong ngay, kumusta matan? Nasayat mo't lang, anak ko. Napigsapay mo't. Agpasyar kanto dito balayaan saan ka bise. Wan, umay kaminto kininanang no day off ko. Agpakada akon, taagrugi man ang titrabaho may. O sige, agan-anad ka dita, anak ko. Nagasat ka, Willie. Uray maday tinararamid mo iti kalabas. Kat nasaya at lata ti anak bukan ka. Huwag nga ron na lang. Di mo sayangan day tagundaway anak ko. Ipariknam iti putot mo ti pamatag ti maysa nga ama. Ay, nawaw! Kas ama, responsibilidad mo ti mangted kadagiti masapsapul ti anak mo. Di ka agim imot. Ipaay mo ti sustento kan pamatag ti maysa nga ama. Iti kasta katulungan da kan tumat intundumteng ti aldaw ako mapsut ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Umay ni pilang dito'y siyap inton madamdama. Isurom dagiti rumbang aramiden na Maris. Wen, madam. Noan niya ti trabaho ni Carol, iso ti aramiden na. Wen, madam. Siyak ti makaam mo amang isuro keng kuana. Ibagam tagaramat iti money detector. Amangan no at dati bayad da peke, kat di na masiputan. Awan pagdanagan nyo, taaramidak ti amin akabailak para iti negosyo yo, madam. Dayta kat ti kayat ko ka, mapagtalkan ka talaga. Ay, nawaw. Sigud mat, madam. Nabayag maten nga empleyado dak. Nukasta ka na yun. Nayunak man ti sweldo minto numayatawakan. Dayta ti kayat ko, madam. Sa anak mo't di nga imot no kwarta ti saritaan. Tinapatagan niya kat amom dar arabidam. Agyaman aklaunay, madam. Agsubli ak nga rudan iti counter, tanay. Addaman ng customer tayo.
No adda ti customer, di mo liplipatan ti umisam pilang. Ah? Nakita ka na kami suot ka itay, kabayatan ti panagsari tayo iti customer tayo. Ay, pasensya kan nalipatak mo't nagpaiso. Ay nawaw, saan ang mabalin analipatam? Saanin ang maulit? Adda ti money detector di ta drawer mo iso ti aramatam tapno makasigurado ka asaan apiki ti ibaybayad dakeng ka. Wan, Adda pay may saan adlaw ko keng ka. anya day tamaris. Nakabunbuntog kang agungunay. Ay, pasensya kayo sa anak laang ngamin nairwam. Maikadwang aldaw ko laang mag-ita. Ay nawaw, saan arason day tapi lang? O sige, inton sumaruno, amukon ti aramida. Rumbang laang, no makita ni Madam ti kasta a performance mo, amangan no panunutan na adi ka insuro, uray kanayon mat nga ibagbagak dagiti rumbang nga aramida. Ilang, kumusta ti trabaho? Okay lang, magtatang. Ay, nawaw. Okay lang ko. Ngum na kami so. Kamot ang nag-awin. Saan mat anarigat unay ti trabaho? Nga medyo marigata naklat tatang. Apay mag. Nakaung-ung ngamin jay katrabahwak tatang. Kasla iso ti bus. Ang mga nukam malingamin dar aramidam. Saan amaliklikan tatang? Amoy mat. First time ko tikas di at trabaho. Iso ang maikawa akmat pasit. Ano samlatan anak ka? Barang masurusuro madagaw. Tatang, ituloy ko lat na tinarugyak. Narigat nga tati agaplay. Hello? Si kapay laang timang ilukat iti shop, wan. Si Kangay. Maladawak asumrak ita. Ni, asino ngay ti kadwak ijay? Sapay on travel ni Ma'am Nerissa. Ay nawaw, insurok matan dagiti rumbang nga aramida. Angang, Kapaalam day tapi lang. kasanungay no agkamaliak ijay. Kapaalam day ta ko na lang arudan. Jay ko si kapay laang timang itime en kanyak. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint dita. Anya nga oras ngay nga umay ka. Jak pa'y sigurado. Basta umunakan. Sayang mo't ti malakwan ta kuma, numala daw ta adwa. Sige nga Rod. Nakaputputeng gamit bakit? Ay nawaw, anya ka diti parikot, Cesar. Alas 9 ni tagsapa. Good, anya kumaita no alas 9 iti agsapa. Saan mo mat a day off ita? Anya launa ti pagdandanagam, kat tinawagak mat ni pilang itay. Anya? Ni pilang payla ang timang itime in kanya. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint ijay. Mabalin ay amot ti kasjay. Itime inan na ka, kat awan ka mat ijay. Mabalin ano siyak. Delikado ti kastangan aramidam bakit? Kasano no maamuan ti busyaw? Awan mo't ni Ma'am Nerissa, un-trouble day jay. Di na maamuan no saan nga agpulong day jay apilang. Kita, ang mga nuday tamanan ti pakaikatam iti trabaho. Kumusta ti trabaho yo, Maris? Okay laang madam, na kayo nga'y, kumusta ti travel yo? Na-enjoy mi mat. Aywan ni pilangay. Kumusta mo ti trabaho na? Okay laang madam, amuna mo't ti aramiden na. Nalakamot gayam ang masuruan na ti apilang. Wen madam, nagagatpay. No kasta nga Rod, isulatan ti kadwam ngagtrabaho dito'y a branch. Saan ako ngagbirok iti sabali. Takas na ko na kat nagagatmat. Wen madam, saan laang ang nagagat? Nalakapay akasarsarita. Umay kapay man ditoy. Apay ka di. Si kapay laang timang i-display ka dagitoy. I-display amin Ay nawaw, saan pa'y analpastar aramida? Ituloy mulatan madamdama. Masapul nga i-display daytoy, ta iso tibilin ni madam. Trabahom day na, saan ka di? Ay nawaw. Apay akas tamat ti panagsasaong kanya. Saan ka day at ibilin ni madam kat agtinulong ta? No awan mat ngamin ni ma'am, katsyak akanayon ti agun-gunay. Kagagangay na Training mo laangin day ta. Anya? Di ka nagreklamo. Umay kakit di tak numalpasan. Itaman pa di ka nagreklamo bakit?
ta na-enjoy ko ti trabaho ita. Sa anak mabannog no kas di akanayon. Anya? Ay, naimbaglangan taday di apilang ti pinili ni ma'am makadwak iti day di branch. Adlan sa amot kalukwan nga aramidam. Kalukwan mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Wano? Ipaspasam ti trabaho mo kinipilang. Iso adi ka mabambanog. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti trabaho. Tinapatag kat agsusweldo aklat ta. Ay, makabannog, tatang. Kasta talaga tagtrabaho, anak ko. Ad dapay ang makabannog, takas jay mo't ti katrabahuan. Ay nawaw, apay ti katrabahwam. Ipasa namat ngamin ti trabaho na kanyak, tatang. Anya? Day katipod no, tatang. Ay nawaw, iba gamit ti busyo Saan mo na mabalin na sikat ti mga ramin iti trabaho na. Tagdamo ti trabaho. Close dalaunay ngamin kan Ma'am Nerissa, tatang. Kasta nga ruday, agan anos kalatan. Nakabutbuteng ti agsao, tatang. Amangan no isupay ti pakaikkata. Sapay lang kumaata makita ni Madam ti kasdingar aramiden na. Baon a baon, intun kwan ag cellphone. Sana ko may dito'y shop intun bika, tandaman lakad kon. Da kayo pa'y lang ti makamoy ti shop ko pilang. Ay, wan, Madam. Manung aldaw yu ijay, Madam. Talo nga altaw. Ay, nawa. Mabayagan kay magayam ijay, Madam. Mabit lang day chay. No talong aldaw nga awan ni Ma'am. Kaya't asawan day ta. Talong aldaw manan nga ibabaon day di a babae. Oh, napaulimang ka man pilang. Ada ka di parikot? Ay, kwa, Madam. Awan mo't kit di. Kaslada kayat mo nga iba ka. At to yan, ti impagatang mo nga ice cream, Madam. Mga lakay ti saggay sayo kinipilang. Agmerienda kayo pa'y. Agyaman kam launay, Madam. Nasaya at ta sinong batam titawag ko pilang. Itay pa'y ataw-tawagan ka, ngam no apay adi mo matsungbatan. Busy ak dito'y shop. Anya nga oras nga umay kaya. Paumayon, itay inan nakpay man dita. Manan? Ay nawaw, agrekreklamo ka? Paumaya kun kuna lang arudan. Paumayan ko nam. Ngam sigurado amalum tumanan nga da ka dito'y. Apay, di mon kabailan ti trabaho dita? Marigata nak nga road. Nang runa no agigitan dagiti customer. Ambok arason mo manan dayta. Saan mo't anarigat ti aglako? Unang. Basta aramidem latan ti imbagak. Aywan gayam. Sigurado nga awan ti customer iti kastoy nga oras. Aramidem pa'y man di report nga adda di talamisaan ko. Ituloy mo pa'y laan, takasapulan ni Madam Dayjay. Ni, jak amo ti agaramid iti report. Trabahom dayta, saan ka day? Ay nawang. Anya ti imbaga ni Madam Aya. Ag tinulong ta, saan ka day? Apay nga agrekreklamo ka matan. Day off mo. Inton Sabado pa'y. Apay nga rut adi ka simrag. Inton malamlangan. Nay, sayang mo timay sa aldaw. Apay kumasayang kat agswildo aklat tamot. Kasano ko mga agsweldo ka kat di ka mo't nagtrabaho. Adayamot kasta. Kada Agure ka. Inpasam sa amot iti katrabahom ti trabahom ijay. Training na mulangan Ay awan mo baka sipod adda ni pilang kat kasla si kamot ang tibos no agsasao ka. Saan adakas ti agarapaap? Day tanto ti pakaisagmakam kunak tumag. Mangriga pa kong marais. Apay nga italaang ngay may ka. Agpudno ka man kanyak pilang. In time inan nakadewin now. Ayun, nalipatak mo tang. Ay nawaw. Imbagak magkang ka. Nalipatak nga raw, gapo iti kinaado ti trabaho. Nalipatak mo tang tibilin mo. Di awanan gayam ti swilduak itangal daw. Apay ko mga sweldo ka, kat saan ka mo't nagtrabaho. Laglagi pa maasyak ti makagapaw no apay anakastruk ka ditoy. Tinulungan ka kin Madam. Iswa ka ba alak ti mangipaikat kang kano kayat ko. Ang mga no agraman report nga paramid ko kat di mo inaramid. Talaga saan Jak nga rod ang muno kasano. Ay nawaw. Iyawid mo, taaramidom iti balayaw. Training mo malangan dayta. Isu adikan agar ti artay. Rabiin,
Ngam nakaraing ka pa ang anak ko. Saan pa'y analpas to'y report nga inpaaramid ni Maris kanyak, tatang? Ay nawaw, inparamid naman ang trabaho na king ka. Un, tatang. Iti pa'y mo ngamin ngay bagbagaking ka, nga gipulong kay ti busyaw. Saan mo na mabalin ti kasta? Si kakit din ti mga ramid iti trabaho na kuma. Last day to yan, tatang. No ipasa naman ng titrabaho na kanya, agpulong akon kun, madam. Rumbang laang saan mo na mabalin asika ti mga ramid iti trabaho na? Tagpada kayo mo ngagsusil daw. Ay, awan manen. Sulok manen tagtrabaho dito eh. Imay lang nag-time in. Idikwan, pimanaw manan. Apaw. Kumusta kayon, Pilang? Madam? Ay nawaw, apay akas tatitsuram. Kasla naklaat ka nakakita kanya ka. Ay, ti kunayo kat talo nga aldaw nga awan kayo, madam. Inton bigat kumapay nga gawid kayo. Kasi ti apo, nalpas mo't adagos tilakad ni. Ni Maris, Ay, awan ni Maris dito'y, madam. kat no nakita ka naka-time in. Kinapudno na, may laang nag-time in itay, madam. Kalpasan na, pimanaw mo dun. Anya, Isumot ti aramid na, madam. Siyak pa yun ti mga aramid iti trabaho na. Taipasa na mo't kanyak, tunggal awan kayo. ay naglukon. Jak magustuhan ti kasya ngay naramid mo, Maris. Ikanak kumapay iti may sa agundaway, madam. Suswelduan ka. Ngam kastamot gayam dan aramidam tunggal awanak dito eh. Saanin maulit, madam? Talaga asaanan, tay tamot lang, ikkaton kan. Kaasyan na kuma, madam. Awan amok apagtrabahwak. Dakal ti panagtalagkukan ka. Saan ko pa yan nga i-review ti CCTV? Tanagtalagka ka nga rodkan ka. Amom dayta, ngaman niya tinaramid mo. Madam. Itad kon ti maudi asweldo. Tapno malpasan ti saritaan. Saan ka may kat nawan tinadagsin na makagapo, Maris? No daddumak at maladla daw kamot ngamin nga agrubat. Di mo pa'y aramidan ang nasaya ti trabaho mo eh. Dayjay apilang ti makagapula kay. Ay nawaw, agpabasol ka pa'y laang. Una tapod lumot. Amangan no sinubraan na ti istorya na kini madam. Basol mo kit di Awan ti mayat amang sweldo iti tao asadot, bakal isungaro daw susweldoan da ka, tapno agtrabaho ka. Hay na, umistress. No amukla akas iti mapasamak. Inununa ak kumanday di apilang tauray iso ti naikat. Narabuyang kamot ang nagaway, anak ko. Nag-overtime kami kan ni Madam Nerissa, tatang. Inikat na nga minon di kadwak. Jay katrabawam, abaon. Uwan, tatang. Ay nawaw. Good news nga ron, ano kasta. Kasla makonsensya ak, tatang. Apay kung mamakonsensya ka kaya. Hey, Jackman amo, tatang. Basta makarik na ak iti konsensya. Anak ka. Nuawan ti basol mo. Awan makagabaw. Tapno makonsensya ka. Si kamod laang tinangibaga at inararamidag di trabaho na. Kat mo inikat man ti busyaw. Basol na mo't kanday ta. Sa dino tinagapam? Iti shop ni Madam Nerissa. Ay nawaw. Anya tinaramid mo jay. Inikat na kalangaruday. At damot tan inala na akasukat ko. Anya kumaita no at dati kasukat mo. Ay, nagsakit itirik na lakay. Na, apay kumamasaktan ka. Kat si kamot tinangaramid iti kalukwan. Ay, jakla yung pagarup ang mapasamak ti kastoy lakay. Sardangan nakman, agbiro ka kiti iti sa bali a pagtrabaho. Di mo namlamaan a pagsublin na katisigo dabos mo. Pagaplayak kumangay. Ginagbiro ka Dayta ti ganabon ti empleyado a feeling boss. Grabe kamot nga agsasao. Ibagbagak lang ti pudno. Inton sumaruno, di ka ngamin agbaling nga agraraman. At dakay jay tapno agtrabaho. Saan atapno anderem ti padam nga empleyado. Ay, nawaw! Tratwam anasaya at tipadam nga empleyado. Di mo ipasa wano ipaaramit ti trabaho mo kadakwada.
Kang runaan iti amin, di mo panunutan anangat ngato ka. Taamang ano day tantupay ti pakaikatam. Well, papagayam, ditan tinagipusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.